هن فيها وياها بندقتن كوجلو أف جل أبي بكار ببي هف سروكاتيا pergala hef serokatiye texa pratikeyyanna me çikir me ev pergal xista medyeti ev walatin ku bi sedan sala qaşo ev kawan ezmuna wan ya demokrasiye heye nuha dibêjin ku gelo ev pergala hef serokatiye çawa xistiye pratike ji bo vêna jî tên şaredariyên me tên partiya me serdana me dikin û dixwazin ku vê pergalê fêm bikin kabêm çawa didin meşandin. Niha di beramberî dünya tarafından izlenmesi, takip edilmesi siz değerli nezîkatiyek me ya wekheviya jin û mêriyan jî cinsên ku heyî dixwazin ku vêna fêm bikin hûn jî taqîb dikin di her dema hilbijartinê de li ber avahiyên sazîyan kes kom dibin dixwazin bibin namzet ji bo vêna jî bi Çarparçayı Kurdistan. جنابندان چنان رادیو دنگه گلدن باشکدارن هجای 29 چله 2024 دوشنبه لبروکسل ساعت 12 آمدگی ساعت 14 همین چه نوا روزی پیشکش بکن دست بگی چند سرنوچه انگلیستان آلمانیا فرانسا جوانان جبو اجران چالاکی پیکانین جنگیز yürekli گوت ین پوزیسیون حقوقی اجران نخوازن بسر ناکبن دم پارتی نامزدین جندان ناسین دما جنان دینا جنانه هنرمندان بانگا بشتاری مشه حفظ ثباته کرد. برای گزارش بریان چین مجلس آمده دانسینا نامزدین دم پارتی کوسر سبیه و دست فکریه دانسینا نامزدین جن بدایبون ها دانسینا نامزدین گشتی بردام دکه هفسروک دم پارتی تونجر باکرهان داخبه. ویا کیمه؟ koşan sizler her ku dema em dikevin tengasiyê hûn tên bi hewara me ve û vê peyvajoya heyî bi şahiya demokrasiyê we bidawî kir. Îro ev modela ku we danî holê di tekoşîna demokrasiyê ya cîhanê de ew ê weke برکودان جام دست بنوچه خود کن لأوروپای کردستان و دوستان وان جبو آزادی ربر پست سفر بر بنداوی هفته لانگلیستان آلمانیا فرانسای چلاکین جه رنگ پیکاتن چلاکی انگلیستانی لزانینگه ها شفیلد آ لندن پیکات کومن اینترناسیونالیست جوینک ندار خستن و دخواز آزادی ربر پوکرن پشت جوینه بشتران گوت دویت کوشینا بگلی کد را بمزن کرن هر وها جبو ربر اپو کارت جهات شاندن چلاکین لوراتین آلمانیا لباجارن استوتگارت برلین بون هلدیشه مانهیم و هانوور جی پیکاتن نیرین او پیامین چلاگران زلال بون چلاگرد بیشن جبو چار سریا پرسکریکا کشت و گلین روشلاتا ناوین بدوی به فکر و فلسفه ربر اپو هی جبو بدوی وکی گوا پیشی پرگالا اشکنجه امرالی ور راکرن جبو چار سرکرنا پرسکریکم پرالیجی ربر اپو با اوکی فیزیکی آزاد ببه جبو واندا خوازان ورن ورن بجهانين ورن ام بهور حفظ ثبات لباجار كوني المانيا بقيرن لپایتخت فرانسا پاریس و باجار روانيجي چالاکی پیکاتن پیشنگی چالاکی لپاریس تبگر جوانان بون جوانان کولیا ایفلی بوینین ربراپو خملاندن کردستانین لباجار رونجي به جوینکی باکشانسر پرگالا اشکنجالی امرالی و بشتران گود 25 سالن د شخص ربراپو ده شریق کرنا کردان دمشینن جبوکو ام بکاربن پیشیا وی شریق کرنی بگرن ام هر کسی به دخوینن مشاناوندی حفظ ثباتی لباجار کلن
پارێزەر جەنگیز یورێکی گوت یەن حقوقا لیمرالی ڕاست بنرخێنن و di sala 2024 de bi ser bikevin. Yek ji parêzerên Büroya Hiqûqa Sedsalî Cengiz Cüreklî diyar kir ku riya derketina ji qeyraniya Tirkiyeyê belavkirina pergala îmraliyê ye. Têkoşînên ku îmraliyê nekin navenda têkoşîna xwe û pozisyona hiqûqiya ucaran nexwazin nikarin bi ser bikevin. Büroya Hiqûqa Sedsalê di hevdêçilê de bi civîna çapemenê rapora çavderiya sala 2023 a derbarê rewşa girtîgeha tîpafe ya ewlehiya bilind a îmraliyê ragihandin ku rêber Abdullah Öcalan û girtiyên din Hamidî Yıldırım, Ömer Hayri Konar û Veysî Aktaş tê ne. Büroyê di raporê de diyar kir ku di salekê de 169 caran xwastine biçin îmraliyê û hemû selêdanên wan bê bersivmane. Destnîşankirin ku sala 2023 bûye sala bêtekîliya mutlaq û ew ê sala 2024 jî ji bo Abdullah Öcalan bikin sala azadiyê. Yek ji parêzerên Büroya Hiqûqa Sedsalê Cengiz Yüreklî têkildarî rapora îmraliyê û hevûdanên xwe axivî. Cengiz Yüreklî anî ziman ku her sal raporan amade dikin û bi van raporan li aliyekî derbarê rewşa îmraliyê de cemaweriya agahdar dikin û li aliyê din jî dixwazin rayegiştî têxin nava liv û tevgerê. Dazanên pratika muameleya xirab ya îmraliyê di sala dawî de bi xwe re bêhiqûqî zêde kiriye û bêtekîliya mutlaq ava kiriye. Cengiz Yüreklî destnîşan kir ku ji bo rewşa îmraliyê bê guherdin wan serî li Dadgeha Mafê Mirovan ya Ewropayê û Komîteya Pêşîgirtina İşkencê ya Konseya Ewropa CPT dane û wiha got. Helwesta CPT û Dadgeha Mafê Mirova ku agahî nadin û biryara xwe nadin sûce. Em nikarin giliyê wan li merciyekî din bikin ji ber ku merciya herî jûr ew in. Cengiz Yüreklî bilêvkir ku Dadgeha Mafê Mirovan ya Ewropa û saziyên navdewletiyên din li dijî îmraliyê bi hev re mafan bi pê dikin û halê zêde kir. Em derbarê tenduristiya muwekîlê xwe de agahî nagirin. Em ji vê rewşê bifikarin. Ji bêhiqûqiya li îmraliyê pêş dikeve Tirkiye tenê ne berpirsiyar e. Tirkiye girêdayê Ewropayê ye. Heta Ewropa nexwaze Tirkiye nikare bi serê xwe tev bigere. Tirkiye mecbûr e biryarên Konseya Ewropa û Komîteya Wezaratan ya Ewropayê pêk bîne. Cengiz Yüreklî bi bêrxist ku li dijî vê bêhiqûqiya ku pêş dikeve hem li Tirkiye û hem jî li cîhanê gelek sazî û rêxistinê hiqûqî ketine lava liv û tevgerê û ev selêdan pir biqîmetin. Tecrîta li îmraliyê êdî hatiye assa ku nayê tehemûl kirin. Rêza Abdullah Öcalan yekane kesê ji bo demokratîkbûna Tirkiye û çareserkirina doza gelê Kurd proje û bernameyên amade dike. Rêxistin û tekoşînên ji bo guhardina hiqûqa îmraliyê têna koşin nikarin bi ser bikevin. Eger herkes hiqûqa li îmraliyê ji bo xwe bike navenda meselê wê di sala 2024 de bi ser bikevin. Hevseroka DFG Dicle Müftüoğlu jî di greva birçîbûnê de ye û Esma Ayaz û Zekî Bayhan jî banga piştevaniya girtiyan kirin. Girtiyên siyasiyên li girtîgehên Bakurê Kurdistan Tirkiye ji bo azadiya fîzîkî ya rêber Abdullah Öcalan û rakirina tecrîdê ji 27 Sibata 2023 ve çalakiya greva birçîbûnê ya bi dem û bi dorveger didomînin di roja 64 de. Hevseroka Komeleya Rojnamevanan ya Dicle Fırat û edîtora Ajansa Mezopotamya Dicle Müftüoğlu ya li girtîgeha jinan ya Sincanê jî ragihand û ketiye çalakiya greva birçîbûnê de. Dicle biriya parêzerên xwe got ku wê heta 5 Sibatê di çalakiyê de be û got em dizanin ku tişta esas hatiye hepizkirin û tecrîdkirin heqîqet e. Ji bo tarîtî were belavkirin divê tecrîd bê rakirin ji bo ku heqîqet di tarîtê de nemîne û ez bank li her kesî dikim ku dengê xwe bilind bikin. Esma Ayaz a ji sala 1998 ve bi cezayê müebbetê girtiye jî niha li girtîgeha jinan ya Şakranê ye birê telefona bi malbata xwe re ji raya giştî re peyamek ragihand. Esma Ayaz got banga min ji hemû gelan re ye em ji 27 mijdarê ve ji bo azadiya fîzîkiya rêbertî û çareseriya pirsgirêka Kurd di grevê de ne. Niha ez û hevala Fatima Reşat Fido di greva birçîbûnê de ne. Banga min ji gelê me nivîskar rewşenbîr hunermendan re divê herkes erka xwe bicih bîne em ji hemû dayekên xwe yên piştgiriyê didin çalakiya me û li ber xwe didin resla û hezkirinên xwe dişînin em bihêvîne em ê encameke baş bi dest bixin.
هر وها گرتی زکی بای هانجی بسرناوی دبک و تجید سار به لیروح برخدان گرمه نویسه که جگرتی گه نویساند زکی بای هان ایل گرتی گه کرکلاری دنویسا خویا کو تجید وکی هفت پاجه ام پیناسه کده برای دکشینه سر روشاگرتین بجزای حتی دبیجا کسین کو دگرتی گه ده با آوی که هری گران تجید دجین گرتین سیاسینه کو جزای محبت یه گران کری لوان هاتی برین نگرتی گه ازم جی ام نه کسن لسی گرتی گه این کامپوسا املین جی بگشتی 20 کسی وساهنه هر پاریزرین ولاد پاریس شورشگر دموکرات کو بکاربن وکالت آوان هولان بگرن تنیج سیمه هنجاره که بیجی بکاربن بوان ره دیدنه که چه بکن دکارن جوان هولان ره ببن نفسک دیسا هر مروفین بهستیار و نه پاریزر جی دکارن جوان هولان ره ببن هولین نامیان چند مهانجاره که پرتوکه که دو پرتوکان جوان ره بشینن افجی دبه بهنک لآمد استنبول بانگا دنگ بدن نوبت عدالت بلا دخوازن گرتیان بجه بین تجید رابه لباجار کردستان ترکیه جه خزمین گرتیان جبو پشتوانی چالاکیا گروا برچی بونه یا لزندانان نوبت عدالت دومینن چالاکیا استنبول جی به پیشنگی ماتو هایدر 13 کرونا 2023 دست بکر هفسروکا کمال شپاندنا کوچ کرنی کوچیزدر کامیل کاندال کوچو سردنا نوبت گوت ترکیه پرسکریکا دموکراسی هیه او گل پرسکریکان را روبرونه دوی دنگ دایکن نوبت عدالت ده ببیستن ولاتین لآمده چون سردان نوبت عدالت جی گوتن گر پشتوانی زیده ببه و پیشکتن چه ببن مقبله گوون محمد کایا رفات رونی عبدالرزاق سوگی اولو چون سردان چالاکی اخوی يعني شيلام قال لي كل برات تفر رابع بيجا بس حياكي وان زاروكي مزدين دانا جنازي وان در كبنه ويرا برا راب بينج بس هيك جنازه در نكتنا جنازه در كبن زاتن اوابي نامين ابو قاتي فارزري ويرن بري برا مالبطا ويرن بي görüşmüş حقي انسان يعني ستر شخص كي حقي انسان جيبستين her insan hakkı üye. Parazeri üye per kapte marbata üye per telefonu per haber bide kalbin hemen yani tişki var ile dünyaya he dünyaya tişki var etne insan gibi bir sağlık te kandırı ev ki ada ki ciki tahfız buketne la çünkü tercihi bebinen yani tişki var ile dünyaya etne vi tiştat tekli Türkiye ya. Bu aruzya Türkiye lazım efteci beşkenanda bu real demokrasiye aştiye demektir. Az bavarım haya efteci ne rakırı epüz gerek bidomu. Bu her dayike kurda dayike Türka bigri. Dil dixwazı ev hesre çave dayika bisekrin. Raste gava kuşarı perçün hebe her izede dile dayika tişevte. Eşamazın, zahmetiyamazın her izede dahil dikşinin lebele tecrita külser brez öjalante meşandın edi littevahiya civake bandor kiriye sirayeti hemu civake kiriye jibana vici duhazın bangek jibikin ku herkese ki kudbeje ez mirovim ez velat parezim vere bu piştgiri bide ve çalakiya dayka. Bela o zaman mesela girti çiye bu nasnama mero ser ne ve mero hesire. O da insana ki hesir mamala uçe mero gori ve kayde de gori mamala da kanunu navna tabi da çebe mero gerevi parbine hem o maalesef avtış tur واسطه مزنت مساندن یعنی دزاغونه خداشی به کار ناینه تشتی بود قانون آن داشتی هیچ دیش از این کارت که ناینه خوی وجدان و انسان اولا بین امر دیانیای زیان دکن گره هر کس رابه یعنی ندای تنه گج خود یاشتی اختیار جوان هر کس گره بکوی چالکر را به سرپیا دکر به کلانا اوی چاه اموت مروف چه دوه رمزی کارتاج جبو آزادیا ربرا پو امی همو ببین یک گوت افهبکار رمزی کارتال بو هفسروکی کنگرا گر رمزی کارتاج جبو مشا 25 روزان یا جب پاریس حتی ستراسبورگ که بردام دکه پیام شاند مشا چراگران صراف کر و بسا گرینگی آزادیا ربرا پو کر
em wekî tevgera azadiye gelê Kurdistanê û dostên gelê Kurdistanê 25-emîn salvegera komplena Neteweyî da ji bo azadiya rêbera xwe û ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd welat derveyî welat kampanyayekî mezin dibêjin. Em wekî tevgera azadî PKK'yên me welat derveyî welat hemû plansaziyê me hemû karxebatê me ji bo azadiya fîzîkî ya rêbera. Ji ber vê yekê jî em ew hewalên ku li Parîsê 25 roj bi ji bo azadiya rêbera xwe ber bi Strasbourgê dimeşin meşa dirêj em wana pîroz dikin. Çalekê wan gelekî bi wate ye yê bandorek mezin. Hevdê Sibatê jî ji bo azadiya rêbera po wê bajara Almanya Kölnê meşa mezin pêk were hunermendên jinên li Ewropayê bermal çem beser Şahîn Leyla ikincî Noarîn û Özgür Işık ji bo wê rojê peyamên xwe dan ji her kesî xwestin hevdê Sibatê li Kölnê bin. Ji bo şikanina vê tecrîtê hevdê muhasibatê saet 11 wê li Köln bi tevlîbûyina 100,000 wê meşek girsî were darxistin em bang dikin ku ew roj min jî li gel me bin hemû gelê me hemû dostên me daw û doza xwe ji bo dengê xwe ji bo serokê xwe ji bo pêşa roja xwe ewî xwe bigihînin hev. Em jî 17 Şubat Cumartesi günü Köln'de Deutz'ta Başkan Apo'nun özgürlüğü için tarihi bir eylem gerçekleşecek. Bu tarihi eyleme sen de katıl. Ev 25 salin Rêber Apo dibin tecrîdeke girandeye. Li Almanya bajarê Kölnê bi mil bi hevdûn re bimeşin. Bangewaziya me ji bo hemû gelê me ji bo hemû welatparêzên me ku li Ewropa jiyan dike werin em bi her re tevlî vê çalakê bibin em ji bo azadiyê seroka xwe em ji bo ku tecrîta li ser seroka xwe were şikandin xebat bikin û tevlî çalakê bibin. Bergûdanê ja serê vê sibehê Dem Partiyê namzetên xwe yên jin dan naskirin li Amedê hat gotin hevserokatî xetameya binêfşiye. Partiya Wekevî û Demokrasiya Geran Dem Partî ji bo danasîna namzetên xwe yên hevşaredarên jinên ji bo hilbijartinên herêmiyên Sûyekî Adarê li oteleke Amedê bi zaravayê kurmancî û kirmanckî bi duruşma dema jinan vîna jinan demê ciniyan îradeyê ciniyan bername darxist. Hevseroka Giştiya Dem Partî Turay Hatîmoğlu, Hevseroka Giştiya Partiya Herêmên Demokratîk DBP Çiğdem Kılıçkınoçar û gelek kes tevlîbûn. Berdevka Meclisa Jinaniya Dem Partî Halîde Türkoğlu diyar kir ku wan şahdiya keriyên dîrokî kiriye bi vê hêvî û moralê diçin hilbijartinê Sûyekî Adarê. Got mevîna xwe ya ji bo hilbijartina herêmî nîşan da em ê rê nedin polîtikayên şerê taybet hikûmetên heyî zayend perestin qada me di rêveberiyên herêmî de ava kiriye vê hikûmetê dihêjîne. Sûyekî Adarê em ê qadên civakî û siyasî dîsa ava bikin karê ewil şandina qeyûman e em ê hesabê şerê taybet û tiriyaka li nav ciwanan belav kirine bipirsin. Berdevka Meclisa Jinan ya Dem Partî Halîde di berdewamiya xaftina xwe de bakişan ser grevên birçîbûnê yên li zindanan jî. Got ji bo rakirina tecîda li ser birêz Öcalan aştî hevalên me di grevê de ne em ji bo jiyaneke nû ava bikin dimeşin û em ê bedel jî bidin weke Dem Partî em ê polîtika xwe ya riyasiyê mîn bixin meriyetê. Mergûdanê ja her wiha Dem Partiyê strana hilbijartinê ya jinan jî danasîn divê danasînan bernamzetan de Partiya Wekevî Demokrasiya Geran Dem Partî di danasîna namzetên hevşaredariyê yên jin de ku li Amedê pêk hat muzîka hilbijartinê ya jinan a bi Kurdî jî danasîn. Ji jin mayê Eylül Nazlı Er hem gotinên stranê nivîsandine muzîka wê çêkiriye û stran jî bi xwe gotiye. Düşmet talano, bin köftüşe inano. Kare düşmet talano, bin köftüşe inano. Erde kusero zildane, en bazan de sotvene. Erde kusero zildane, en bazan de sotvene. Koseriya koppeşane, azadiyete biyare. Koseriya koppeşane, azadiyete biyare. Çini cü azadiye, bitirli biyare. Berîn Sarı got li min li zindanê Pergal jî wateye berxwedanê jî başnas kir.
جچره 2021 هتانها به بریارین لجنه اداری شوپاندن تحریه گرتین سیاسی تاستن کرن برین ساری یک جوان گرتیان بول گرتی هاجرانی سنجانی بو تبی جزای قضیه بوجی نه تحلیه کرن هریداوی 4 مجدار 2023 درکات برین کو 7 سال نیوان گرتی ما جن سیر درباره جیانا لگرتی گهان او بم بکرین مافاندا خوی گوت ام گرتین پلیتیک جیانا مجی پلیتیک در باست و چا ام در و ناسامه خود پاریزن ام زندان جی او صادقن او سال برخواددن چار عالی مروان دگرن هر تشتی فرض کن لی ام وان فرض کرنا قبول نکن برین گوت من پرگال جنیزن اسکر جبر چار عالی ما به پرگالی پیچای بو من نور واته برخوادانه باش فهم کرم و لسر کریارین تجدید کرنه جی و ها گوت تجدید بن بکرنا ماف خص بن بکرنا مافان خصنا دوره هزور برتیا برز جلان دیتن و خصم بن تجدید پرگال به وی تجدید خواست پرانا برگل و برز جلان هلوشینه گلک پولیتیکا مشاندن لسنجانشی زیادتر مشاندن خوش 24 ساعتان هاتن ایزوله کرن برین هر وها دستی شانکر کن حال سنجانی کسی که کن نه نخوشه نمایه جبر شرطین گرتیگه و پولیتیکا انتین مشاندن گلک پرسکریکن تندرسی رو دادن هر گرتیک تقص نخوشیه که اون هیه سلور یلدرم özge özberk pınar tikit nedime yaklabji jigirtiyen binakhoşiyen granen برین هر وها همو گرتین حال زندانانده چراکیا گربا برچیبونه ده سلاف کرن گوت لور جیان لسرشانده برخوادان هاتی هوا کرن جبر ویج بو من نرخ کمزنه دوی امن دو جزل میدنگی خود درخن و لبرخوادان آل زندانان خودی درکبن لالی دم سرگون کرن آگرتیان جی دو مه گرتی اوور چیچک سرگونی بودرومی هات کرن اوور چیچک لگرتیگاتی پاتیا ödemiş ya İzmir'e هات کرتن 27 çile sürgünü gertigati pasaya bodrume کرن رژیم ایرانی چارگرتین دنین کرد داروکرین پژاکی گوت لسر داروکرینین چارگرتین دخویانی دا و بانگا بلند کرنا تکوشینه کر پشتی دست بکرنا سرهلدانا جنجیان آزادی رژیم ایرانی زخت گرتن و داروکرین زیده کریه رویبریا تهرانی بجزین داروکرین هود ده درسی بلاو بکه راپورین سازین سیویل و پاراسنامه فمروانجی و روش درد خبر چاوان چار گرتیندن این کرد و سبه به ایتاین هفکاریا به اسرائیل ره و سی خورتی هاتن داروکرین ولاتین کرد این بناوه محسن مازلوم محمد فرمرزی وفا آذربار و پاشمان فاتی 19 محبون گرتیبون گرتیان کردو به مالباتن خوره کارین جارا اول اداویه هفدیتینه بکن پشت اوج گرتیگا اوینه برن گرتیگا قهل حصار آل کراشه و لور هاتن داروکرن پارتیا جیانا آزادا کردستان پژاکه لسر داروکرن چار گرتیان سیاسی داخویانی اکتا داخویانی و خبر دوام دکه آگاهی داروکرن چار گرتیان سیاسی این کرد ام بناوه پاشمان فتی محسن مازلوم وفا آذربار و محمد فرمرزی لگردگا اوینا تهرانه جبو گل روشرات کردستان و آزادی خوازین ایرانی بویه جیه خمگینیه جبو پیشی گرتنا لداروکرنا وان گرتین سیاسی و همو گرتیان دوی یکیتیا گلمه و آزادی خوازو چالک وان خباته که جیتی بدن دست بکرن لنبری هودان داروکرنا گرتین سیاسین ایرانی بریا کوپیک وره دوی هلوسته که وجدانی اخلاقی سیاسی و دموکراتیک بنیشاندان هجمارا داروکرنان لی ایرانی فرزیده بوده بیگمان دنبونا هلوستا گل و آزادی خوازانده کمارا داروکرن زیدتر ویرکی دستینه کووان کریارین نمروانه بکه بزیده بونا انفازین رژیم فاشیست ره هلوست رادیکال اپرانیا چالکران تشویق دیکه گریوین برچیبونه یا 61 گرتین سیاسی لطهرانه یا جبو شرمزار بلگوتاری نشال آمده دانستینا نامزدین دم پارتی بردام دکه بری خود دن آمده نه یا قره ازیا ارزرومه برز بهار göksu نامزد هفشاره داریه یه تاتوسا ارزرومه رزدار عبدالرحمن سفر دنگ چپکه و
dixwazin. Belê aniha jî bajarê Êlihê dirêzê de ye. Namzedê hevşaredariyê Yaqûbîna Êlihê Birêz Mehmet Akif Akın. Biçepikên we. Namzeti hevşaredariya Kercosa Êlihê Rêzdar Yılmaz Sübhi Aslan. Namzedên hevşaredariyê yên Hezoa Êlihê Birêz Hülya Öztekin û Birêz Mehmet Reşit Haşimî. Namzeti şaredariya Eskîfê bajarê Êlihê Rêzdar Mecit Tokdemir. Namzedê hevşaredariyê Gireşîra Êlihê Birêz Osman Ekinci. Namzeta Aviskeya Êlihê Rêzdar İbrahim Karabulut. Namzetên hevşaredariyê yên bajarê Êlihê Rêzdar Gülistan Sönük û Mehdi Özsüzür. Gelek serxêrê be, serkeftî be em dîmenekî bigirin. Pozitif ayrımcılık istiyoruz. Serku hevalî me ji bapmaniye. Bizi. Namzeda hevşaredariyê ya Kulpa Idirê Birêz Kader Yîldaw. Çepik çepik. Namzeta hevşaredariyê ya Başana İdirê Rêzdar Alya Akkuş û Sadık Zira. Namzedên hevşaredariyê yên Halfeliya Idirê Birêz Yıldız Tendik Parım û Birêz Yaşar Sarıtaş. Namzeti hevşaredariyê yê Xweşxebera İdirê Rêzdar Ömer Çelik. Namzedên hevşaredariyê yên Idirê Birêz Necla Kum û Birêz Mehmet Nuri Güneş. Çepkin xurt em hevşaredarên xwe davetî ciwan dikin. Namzetên hevşaredarên Mêrsînê şkerema xwe re xwe amade bikin. Namzetên hevşaredariya yên Akdenîza Mêrsînê Rêzdar Nuriye Arslan û Hoşyar Sarı Yıldız.
u Brez Arafat Kardağı. Namzetin hevşaredariye yen Malazgira Muşi, Rezdar Gülistan Özel u Ahmet Kenan Türker. Namzedin hevşaredariye yen Gımgıma Muşi, Brez Gülbahar Kaya u Brez Kıyasettin Aydemir. Bıçaklar. Namzeti hevşaredariye Muşi, Rezdar sırrı söylemez. Kerem Kıvarık geldi. Biçepke xurt hevşaredarên xwe em birê dikin, davetê ciyawan dikin. Anahajî dorê da bajarê Qersê heye. Namzedên hevşaredarî yên dîgora Qersê, Brez Ülker Özakti û Brez Adem Oyman. Namzetin hevşaredariye yen Qersê, Rezdar Arzu Savaş Derman u Kenan Karahancı. Gelek spas dikin namzedên Qersê re. Serkeftin. Eri, namzetin hevşaredarên Semsûrê, Rezdar Kamile Ocak u Hüseyin Uzun. Dirêzê de bajarê Sêrtê heye, hevalên me bila xwe amade bikin. Namzedê hevşaredariyê yê xana hewêla Sêrtê, Brez Sümeyye Karasu û Brez Şefîk Günel. Namzeta hevşaredariye ya Veysel Qiraniya Sêrtê, Rezdar Berfin Evren. Namzedên hevşaredariyê ya Dihaya Sêrtê, Evîn Ertan û Hüseyin Oktay'ı. Biçeptinle. Hevşaredarên me Veysel Qirani, Rezdar Enes Sêdîncî Sersera Serçava. Namzetên hevşaredariye yên Mısırceya Sêrtê, Rezdar Sadiye Aktin û Ali Rıza Bingöl.
نامزد هفشارداری یه زوقیدا سرت رزدار عبدالحکیم sevgili. نامزد هفشارداری ین سرت برز Mehmet Kaysı. او Safiye Alagaş. وکی کوته زانین نامزدا هفشارداری میا سیرتی بری صافیه آلاگاش دو حد بنجاب گیرن لی مخابن هیچ نهاد یا بردان ام سلاوی خواه جبو وی دشینن Mastigen jbo namzede خواه هر hep نامزدین هفشاردارن شرنخش کرما خوا آماده بکن نامزد هفشارداری ین جزیره شرنخه رزدار گلر تونچ و عبدالرحیم درموش نامزدین هفشارداری ین سرت کویا شرنخه برز حلیمه ایلچین و برز فهرتtin Akman bıçak var. نامزد هفشارداری یا قلبانا شرنخه رزدار فرید اندر و علی ürek Namzede hevşaredariya hezehas şırnakı Brez Doğan adı belli. نامزد هفشارداری یه دیر گلا شرنخه رزدار asker gündüz Namzeden hevşaredariya yin Silopia'ya şırnakı Brez Jiyan Ormanlı o Brez Renas Nadir Onuk. Bıçak gitme. نامزدین هفشارداری ین گندکی ملیا شرنخه رزدار گلسوم Atak و فرید Artuç Namzede hevşaredariya şırnakı Brez Turan Saltan. Bıçak genve. Gelek spas dikin jbo namzedên xwe her hebin serkeftin jbo we hemiya. Ana hajiyê di dorê da bajarê Xarpetê heye namzedên hevşaredariyê yên depa Xabetê Xarpetê biborin Brez Songül Düzgün û Brez Cafer Uğur. Bıçak gelme. Cepke kurtaman daveti civantkin Gelek spas. نامزدین هفشاردارن مردین برخوا آماده بکن
هدی هیجانا ما کلاجانا ما گرکا بلندتر ببه دنگ چپکن و نامزد هفشارداری یا دیرکا مردینی رزدار سونگül Özbahçeci. Namzedin hevşaredari yen Kosara Merdini Brez Hamdiye Bilek Turgay u Brez Zeyni İpek. Namzetin Artukluya Navçeya Merdini Rezdar Hayriye Filiz Yücesoy u Rezdar Mehmet Ali Amak. Namzeda hevşaredari yen Şemraha Merdini Brez Kudret Uçuk. Namzetin hevşaradariye yenne sebina Merdini Gülbin Şahin Dağan u Selahattin Ay. Namzedin hevşaredariye yen Stevra Merdini Brez Hatice Öncü u Brez Selahattin Önder. Bütün Namzeta hevşaradariye yarışmla Merdini Rezdar Songül Tunç. Bu namzedin hevşaredariyen Bajare Mazına Merdini Brez Devrim Demir o Brez Ahmet Türk. Bütün kimler? Merdin bajarek dirokiye. Çepkeki kurt. Em gelek spas dikin ji bo namzedên xwe. Namzetin men waniş kerema xwara xwe amade bikin. Wan sare. O lazım e namzetin me bilezu bezer nuwerin jber ko tel zindine o mina çelengane. Namzetin hevşaradariye yen Elbakavani Rezdar Şengül Polat u Feyzi Caner. Namzedên hevşaredariye Çaldıran Avani Brez Fettah Hasçelik. Namzeti hevşaradariye ye Şakavani Rezdar Reşat Eraslan. Keremke. Namzedên hevşaredariye yen Artemis Avani
Namzetin hevşaradariye yen Erdişavane, Rezar Güler Temel, Ubaran Bilici. Namzeta hevşaradariye ya Vestana Vane, Rezdar Kübra Akti. Namzede hevşaredariye Payız Avavane, Brez Mehmet Tahir Ertaş. Namzetin hevşaradariye yen Reya Armuşe Yavane, Rezar Canan Uzunay, U Cevdet Altındağ. Namzede hevşaredariye ye Begira Vane, Brez Barış Yılmaz. Namzeti hevşaradariye ye Kırkıl Yavane, Rezar Ecevit Ceylancı. Namzede hevşaredariye ye Seraya Vane, Brez Davut Acar. Em hinek yusa oval karın çekin yusa nivi brahanek paş verej boku cici be maşallah wan kalabalık navçe eme gelekin çepic bavane. Namzetin hevşaradariye yen zoravaya vane, Rezdar Hanım Akkoş u Ümit Keser. Namzedin hevşaredariye Bajare Mezin Avane, Brez Neslihan Şedal, o Brez Abdullah Zeydan. Başkanım hinek karın paş verej. Bu ne için? Kurt Ecbo Namzedin Vane dixwazim. Her hebin, kerem bikin. بتشبكن خورت ام هفشاردارين خو دعوتي جيوانتكن Gelime heja kemasiyek çebuye emle borna xwa dixwazin. Namzedin kerborana hevşaredariye kerborana Merdin'e Brez Asya Gezer u Brez Ramazan Akın em gazi ser sahne dikin. Bu جیوار برخودانه کربوران دکرم که em gelek spas dikin ji bo namzedin xwe. Xeyr. Daha jî
بله دری دقیقی قیمه ما بوان چپکان نای اف انرژی کل سر اکرانا بوی شکل خویاب که ما افلاس کر دنگ چپکان تلیلیا بله نامزدین هفشار داری ین رزانا آمده برز لیلا آیاز و برز سرات چلیک بچپکن نامزدین هفشارداری ین بسم الله یا آمده رزدار مزگین اکین او güven Tanrıkulu namzedin hevşaredari yin Çınar'a Ahmedi Brez Semra Akyüz o Brez Mahmut Ulus bıçapken Kerema khore verin vi milêjî namzetên hevşaredariyê yên Gêla Amedê Rêzdar Bahar Karakaş Ulu û Mehmet Zülgüf Polat namzedin hevşaredari yin Erganya Ahmedi Brez Birsen Azak Bayar o Brez Şiyar Güldiker namzetên hevşaredariyê yên Heniya Amedê Rêzdar Vesile Narin û Hamdullah Demir namzedin hevşaredari yin Hezroya Ahmedi Brez Hasibe Yazdık o Brez Erhan Güven bıçapken werne vî bilêjî ji kerema xwe re werne vî milêjî erê namzetên hevşaredariyê yên Peyasa Amedê Rêzdar Berivan Gülşen Sincar û Cengiz Dündar Em dîsa çember çekin henekiye mednav da herin biraz içeriye girelim evet aynen sizler öyle aynen namzede hevşaredari ye Karaza Ahmedi Brez Mehmet Şık namzetên hevşaredariyê yê Pasura Amedê Rêzdar Fatma Ay û Murat İpek namzedin hevşaredari yin Licaya Ahmedi Brez Dilek Diyar Özer o Brez Fırat Demir bıçapken Başkanı minin aziz û delal ji kerema xwe re û henekî paş ve herin Ahmet Kalabalık e cîl ser platformê namîne em ê cî vekin dibe cî ji dila teng dibe ji cî teng nabe namzetên hevşaredariyê yên Farqîna Amedê Rêzdar Sevim Biçicî û Kadrî Eser namzedin hevşaredari yin Sura Ahmedi Brez Fatma Önkol o Brez Adnan Örhan
نامزتین هفشارداری ین باجار نوی آمده رزدار صافیه اقداغ و مهمت ارگن نامزدین هفشارداری باجار مزن آمده برز سر بوجاک و برز دان هاتون ماشالله وکا سوری آمده مبندک چکریه تو آستنگی و زورداری خلبر من ناگره نها ام هفشاردارن خوی آمده ناشینن ام همو هفشاردارن خو دعوتی پلاتفورم اتکن برا کرم کن دیمنک خورت می بگرن لیبلی بریاوی جی کرم خوا بلا وان آلیان والا بکن جبوکو بلا تبلی هوی در نکبه همون نامزدین خواه ام ود خوینی در صحنه تنی هفشاردار برنا ام نابجن نامزتا هفشاردارن ما تنی براش کرم خورا ورن اری اری دقیقی برا ای درش کرما خورا الپاش بن ای کن ورنه پیش جبوکو والله قد راجع کامرای نباورم او قصا بگره لی امی هنکی هول بدن اری هنکی پاش فهمت کارن هرن biraz platformun gerisine gidebilir miyiz arkasına aynen hevalin çapemeni jı bıçak همو هفسر برگودانی جل آمده دانستینا نامزدین هفشارداری ینده به پی ین همو باجار اونافچن هده کرن به اوی برنامه دانستینا نامزدان بدایی بو و شنامه بنوچین سورانی هوال پری